Abazaire okuhaburwa okufaha abaana baabo okubashomesa bigambirwa nyamwebazyo obw'ekitongole kitari kya gavumenti ekiri kurwanirira obugabe bw'abaana ekya Help the Crying Voices ekiri kushagikwa ba Uwezo na Action for Life Skills and Values in East Africa bibire nibibugabugana abazaire bo ku rugo mu byaro bya district ya Sheema. Ino rango je turi kukozesa nana orafa kubi kumangoriyo no chena tumwana tufakubi no takwizwa nguni wabire no chena harye nyuma mweni y'urumutiki hata nawakora atine cyari hata nchimanyisa ngo omukuza abana bitu hine bitara ebitu abatinise bakabora kubikora kandi bakamanya ahabwenshi bishemeye kubana bigira ki nibikorwa umuringo. Rogers Mugisha mukuru w'ekitongole kya Help the Crying Voices nagira ngo enamba y'abeegi okurugwa mu mashomero mu district egi nuko yongera bwire bwashesha ahabwa abazaire obutamanya myoga yabo. Omwana akakutandika kari kuriba nguwe yakore sente zimugira ngo nubyakubashomere yabaki yabo mugiga kandi cyakabiri n'icyo kitwaturu icyo kugira ngo abazaire icyo kubanza bahereza abana babo bwire ko kubotahira umwana ubwire we naiza kutekatika ngo maybe ni ukatandika kuri century nka ejejo bamwe mbazire nabagira ngo kuronda sente nukweko bebise emyoga yabo ko kuba no kuziduka yawo umwana mutakuriye nyuma ninga no muretaha arebe ko waguza arebe yuguze ibintu ariko kugarura bakastoma na nuko kubakwata cyakuba kibi cyakaruka botaruho hatugo umwana wakayisa akayitwaza ngo umuzire umwana yakubuze kibuzo je no be direct umushobororer acenge embe yo kubuzo kumucika rukashanga yakozire shobe tayigenderire omugandi Mbarara eminyete ryo mu cyumuro kandi ryakwetekatekero kugaruka mu mashomero ahabwa tamu ya kabiri eyehanangirizibwa kwetantara indwara z'obushambani obuhabuzo buhirwa y'abakugu okurugwa mu kitongole cya Reproductive Health Uganda ahabwa itaje rya Mbarara ekitebekaniso mushomo gwizo barumwe ogubira har Mbarara Youth Center Rugazi Mbarara twaganira hanshonga nyingi zo mitwe nk'eyabishiki ningashina n'obuyonjo bw'abasigazi twaganira ahaburwire ningashinka mental health issues tukubasa kureba ko nturengwa abantu bingeri igenda binenshonga nyingi ezikwata ha mitwe ningashaha bwongo abantu turebere nibeyita imyeto mutone yehwa masiko abantu ino bakwenda kugamba nabo konka twajanka tushitamye hamwe tubase kuganira n'abakugo kurwo mu reproductive health na nabanywani bito na partners okubasa kureba ko twabasa kutereza imitwe y'abana babantu yeminyeto ikiganire cy'iyambe minyeto kumanya ibintu bakurabamo mbo umwana yari umukaruwenga akazatugire menstrual period tini nana tinagambira bo konka yaba naija meetings case natunga platform yo kugamba kuganira kagamba na batahibei akamanga takiri muwenka. I advise everyone actually to have more of these sessions. That way you can be sensitizing about your health and so that you can benefit from it. You can learn and you can be able to take care of yourself. Aba Reproductive Health Uganda nabagira ngo mushomogu gujenderire kurwanisa bikorwa ebyeyongiro minyeto no mu mashomero ebero kuteganisa okushoma kwabeji tukabasa kureba ko twabasa kubaho hamwe ntwikiriza no bituru gukora ntwikirizo bituru kugamba kikabasa kuturetera twabe minyetero kucomu twabe minyetero kumanya ibyamagara niki nde Edwin Ram hamwe na Mike Twachire.